on this normal, I would say, subsequent, consistent approach by the European Union. It's actually designed to increase the capacity of the Mongolian authorities, of the Mongolian exporters, to take full benefit of the general system of preferences plus Mongolia benefits in promoting the exports on the European Union market tax-free. Цаашдын зорилгууд энэ өгж байгаа боломжтой тарифын болон тарифын бус хөнгөлтүүдийг 100% ашиглаж бид нар Монголынхаа бараа бүтээгдэхүүнийг экспорт гаргаж эдийн засгаар хөгжүүлэх энэ чиглэлээр манай компани бас их эрчимтэй ажиллаж байгаа.